kinok hi che Bangladesh lamba kadoki lan custom station hapok lamba jongka foreign trade chambers of commerce Meghalaya kilapan pau ke jengkeman ka bakrau hadir Meghalaya mastang piang yak hi pateng joki nadu ko ni kasi baar kum ka sedang kini lam kunhun kelas sampiang nadu ni kasngi ban ribon bat penrung ni kali che Bangladesh na bobot perkingi kendone da covid kat kum jing ong coba Daniel Kongset sekretari jong kunhun kata kecing pelipiang ya kai kaput kelapan puk mat ya baro naduk no kai kino punya kali kino sundukan bat kipai ba abim jak po alang na kayo kaput hal kapur nga kumu founder president jangka Foreign Chamber of Commerce Meghalaya kapno ngidap da kecing kemen kabakrau jong kane kasngi kababenta kan tarik jong 12 Julai Muslim arja kuwe ba ya kayo jongi hangne hapo tamabil lan custom station lapli perdaya ka mentakasni ya kading ya kayi kaput hapadang kari Bangladesh bat ka India leng ba daga seng inong kayi kapatit kum ka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya kamno ngidap dari kemen ka bakrau bat ngai ngu bat ngai kublai ngai buram ru hantak ya DC baran buram jongi bat ya SDO civil amran jongi bat ya ka kenap custom kapapek kapakmi ya kading ya kayi pateng hapdeng kine ki akan dikiri hot ngikum kinong kayi ina hapdeng kading do jingkermen kabakrau nado da ubnai April namar ba kawanan shock kada kakam COVID-19 ya kajala kajongi bat ya kajing ya kayi pateng ru lapun sange no ya ka lemba da kibor jong ka sarkar bat habang ipek ya kada jing sange jong kajing kayi pateng kakta ya kibabun balang di parasnong di paratau di parathan jong kana kadong rewar jongi bat ngikum kinangalam jong kaseng hapden kajing alam jong presiden rangba jongi sekretari nilalek nilaut pandai yakran baru bisi hapu pratarit jong una ubnai me pada kajing yakran ke jongi una kubur ba sapelai no ya kajing kayi pateng jongi bat kari Bangladesh bat hakalai tarit si sendan una penmi ya ke hukum bat lakha syawal SDO jong kamaren bangun airap bangin niyo banyak kayi pateng biang bat kane kari Bangladesh hawat niyo kano di prasnong di prathau di prathan jong kada rewar den ke jongi kita hapden ngajing kemen kabakrau namar kilala ban jadi yakit biang ban ya imda injur lemba jong kane kajing kane kaput jongi bat kari Bangladesh te ngai kuble kerpake ya kinong yalam jong gaseng tibala sinkia ya kare kakam kabakta ya ka duk kasuk jong kinong kayi baro kibakan thuk bat kibak kayi ha kane kawan pot jongi atau ki langkos concession kababil Kena liang dengan presiden jangan negara sen. Ngada bujus, kita bujus kemen. Bangladesh menteng biang yang gede gitu hi. Oi kejinggiran kamsong tangkin hi ndrei hawaro paiba pailam. Nomor ga lajia kan di jingwalan chok jong kuliah COVID-19. Tengita bujus sungguh ya sarkar bakla semua sangat yang dijemput yang enam jengi penginjau tenggi yang ini dijemput halor dijemput nanti yang palap tha yang ini dah ke Ministry of Commerce and Industries panbut nanti ya ke SOP keba kala ai sini kena pi
Government scam ba kene ka jipli biang ikene kaji kan ai kata ke dingiram nomor kade kene ko we ka kam ka ba ni sakane ka thai ni im ban ye trai ban export ye kene ki mausun ki walrastun ki doyong bat kuwe kuwe ki chatmar ki ba ngila ban hayin na kane ka lankot bat kene ka ajing kermen ye kene kaji ka ajing kermen ye ki driver ka ajing kermen ye kita ki ba don ye deng bat kene ka kam hi pateng nomor ni ya don hakalain ka ban ngimla ban ong pangi im tang mengi kene kaji ndrei ka don ka lain ka ba snok ter lagater ka ba ye dei na du kya ki driver ki staff ki nong train ta jom kene ka thain ka ba trei bakta hakane ka kam hi jungi ka trei bakta hag te ki jaka ti mau ka trei ba ke banyak kali ka bachong dukan ki badon gino ki benta kum ki staff ki bala ban trei kane ki lai kamen ni ba ki la imensim tinggerman scam ba da ke jingbut runti jungi ya kane ka SOP balap tha ini banbut da ka sarkar bangila ban pediaj baik ya ruti ya kane ka kampi pateng gini bahkan don ditut hang long no te gitu ko por ngitip sai ba nginyele ban ngikubur ban ngikular yang sarkar ba nginyele stom ban budunti ya kane ka SP bakala betha bat kumjuru ni kerpat hang di ya ki driver ibong patchamra la pan ai ya kini ki injection bakin pendep no ya kakam ai injection duki kena bakin la pan menteri hang ni krang gila banyak kali krang bagila pan yasimata hakini ka kam thai pateng bat menta ngitip bakala poi hadu drifon 50% ki staff ki balayo yo ni utika bat ngiyai kermen ba hadin gato ko isngi ba kan kini ki long tray ki batray ka ni pot ki long 100% ki ban ai ka ni ka tika nang benta ban yada na uni knyang jingpang ba kan yo ban ya tray suk krisan ha ka ni ka phai ba kum jo ru bangin ai ta ki jingsan ya ye ki pai ngong sung sung thao ba bunsin ki pai ba ki ting ya kan ni ka kam phai nomar ka dei ka ba ya dei ba artiligiri ngi ki India ngi ting ki Bangladesh ki ting ngi ndreng kaman scam balung ba kan ki ting bot unti jongi ya kini ki SOP bala tha ngi ba kumju ki ting ai tika tikna jong ki nong trai ba ya trai ngi ngin sala ban penyat baik penyat ti ya kini ting trai ba ngi yo penyat trai suk trai san klam ko nong ko ting thul batang ba kini ka kiting ngi semua skade ya kesokan nadu ka office jong DC SDO ka custom office bat barok be don benta hang ban yarap yagi ban plib yang ya kene ka kam thai